وقنكان يوبلو على عنتكان يوبلو كبسام داحت يوبلو النبي منتكان يوبلو وجبي وجبكان يوبلو سلفي سلفخان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تقاطعت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تميتنايو لومون كم وترو اقد تستزبلنا يم زيناتاتن مسو زخيد عميقتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتا امسانا كتصون حد ما بخبر نقدمكم لو مارسنا اكايدا ناي هاجرات اوروبا اب قداينا يوكرين نغنري مالت قداينا يوكرين نابي قصو يخيد كم زلو نري لنا امريكا تقليلا كتودو تقواي كم زلا نري لنا اوروبا جن حدا وابت او لا يتعدمون كالا يدما انت عينت مرقص خمزو وستون حربيت ومي زلو حدا كباتهم فنطرطر كبل زدل زلو دما ناي يوكي زبال هاجري نابي قصو كخيد دللو بعبيو امريكا خ انتاي يوناتا وسانك خون زغلاب زي قدايزي اسكب زعبو كنرينا مجمريا بزي اسكن جمر. The Prime Minister spoke to President Zelensky, pledging ironclad support to what Downing Street called Russia's illegal war, a description the United States seems it no longer subscribes to. When you've had every new bit of rhetoric come from Donald Trump, how's it made you feel? Scared and betrayed. جين تاينا نرزلنا زي ابي يوكي سلام على سلفي تقايد نيروني دقفني يوكرين مها مالتيو برايم مينستر نا يوكي دما مس يوكرين مراح تراخي بلو دحري دونالد ترامب ديكتاتوريو نزكينات كلتش كاوداي انت زي لك هاجر ايكون قال خطر فكا يكون نيلو حبس متنقطع زربا مسحبه مالتيو زي دربازي ابي اوروبا رعد فتيرو خنبل خلينا مهنياتو يوكرين انا زلنسكي تزبلص الديمقراسيا بلوص مراحي بفلاي ناي كالاي كونات عالم مراحي زنبره وينستون تشرشل زبالنا يوكي مسو كودادروون كالاي شبكبون كمغسوون زحاغيون زخرمون دونالد ترامب نتا تكلنيا سلريو زي تمرته مرجع تطوابيل زقص زلو مراحي بمبال سلازي قالتي كم زعب حتيات زفصمه غيروم كصرفو كيكون انديم سلادفرو جن تحم بقى قريم كبلنا ويهم غيروم زلو اجي دحر امريكا هم الى نحنا كنحجز نغرينا زي عينتي مثلا زنا يوكي دما ايدو اب يوكرين قصو كزرقح فتنالو زياده ما بامريكا انت عين تقبلنا تهلوا يخون ابعد انجليز بزح ديبيت فتره بفلاي كابت كونسرفاتيفز بالوغن من البات نزا هاجر زيا اب حدغا كتواي خليو دونالد ترامب انصارو زخيد مراحيون سلدي فطاب زوان زدما دارغا بوسنا كلهم اوروبا خوين سلازلو بقدمهم بوسنيم لو مكن دونالد ترامب حلف زبل بوسنا اوروبا خوين دلو And stabbed in the back. On the one hand, of course, I follow what happens in the United States politics. We all have to, and I wasn't too surprised. But the scale and the scope of this betrayal and disregard for international rules, commitments, and laws has been really. So UK تسلافيت نايزينا يوكرين تاشمو بأمريكا تتألمنا زي عبت المت إنا نرزلنا كاب أمريكا مغنياتو كل البوليتيكان أمريكا كنكا طلع لنا يوكرين زحسي من قدي خطل كم زلو دونالد ترامب يمزلو زلو يا دونالد ترامب نتكوينات بزم مسلو من قد كودو يفتنا لوجن يا يوكرين دماك حق زي كني مغنياتو زحزتو حيزاتو تصنح النجار سلدي صنحو حيلنا تا تداخيمو سلدي صنحو نتكوينات كتودو تغينكا بتكون النت رياليزم ولو بتكون النت من قد يخاخد كدو أتخلنبر كالغد قبرة تخلي. Support from the US has switched from unconditional to transactional. The cost, according to President Trump himself, minerals and rare earth deals worth between $400 to $500 billion. How close are you to striking a minerals deal? I think we're pretty close, yeah. I think they want it. So Donald Trump نايت كل زخفلنا يا جنزب جو بايدن تعميت زبام زنبره نايت كل جنزبنا مجمريا كحسا كنقبل لنا ل 300 بليون جنزب يبنا لنا سلازي كحساك وهبنا تغينت معدنات نايت هاجر يقبعنا يبلالو بوحدو على 500 بليون زتمن كونترات وين وعل مس يوكرين كفرم يفتنالو سلازي نزيد ما زلنسك ابي نيرو عميم بليرو تزاقرم كفان اذا حساب زي كاب زلنسك استبقسي قرب بعلو زلنسكي نامريكا زقربي دونالد ترامب زقربي نيرو اجي دونالد ترامب حرايس لازم بلدما اوروبايان ان زلنسكي عميم كولو اللي جميرو مالو سو اجين اتمعدنات دحر مغارجا اوروباي متواصل زنبوريت عميم زبلهم زلا They feel good about it, and it's significant. It's a big deal, but they want it, and it keeps us in that country, and they're very happy about it. But it's we get our money back. As the president spoke in Washington about getting his money back, though,
In Kyiv, death from above continued to rain down. This, the aftermath of a Russian drone attack. And with President Zelensky battling for a seat at the table where his own nation's peace deal is bartered, his bargaining position, not with his Russian... كنሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ንምፍጣር ብዙሕ ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ከምዚታት ክፅሎ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን he already made his mind ጥራይ ኣይኮነን ሓንጎሉ ወዲኡ ጥራይ ኣይኮነስ ድሕሪ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ተራኺቦም ነይሮም ወከልቲ ናይ ራሽያን ናይ ኣሜሪካን ሕጂ ድማ ዕለት 25 ወርሒ ክልተ ድዩ ዋላ I'm not sure እቲ ዕለት ግን ኣብዚ ቀረባ ድማ ደጊሞም ተራኺቦም ነቲ ጀሚሮም ዘለዉ ዘተ ንቅድሚት ክደፍዎ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፉል ጋዝ ይብሎ በቃ ብምሉእ ማርሻ እዩ ዝጎይ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ከዓ ራሽያ እውን ልክዕ ከምኡ ራሽያ ንባዕላ ብዙሕ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ክምለሳ ስለ ዝኽእላ ንዑ ዝኸውን ፖሊሲታት የመቻቹ ከም ዘሎ ንመንግስቲ ኣዚዙ ከም ዘሎ ፑቲን እዩ ዝነገር ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ስለምንታይ ኸ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ቀልጢፈን ናብ ራሽያ ክምለሳ እየን الجريوة تنا أوروبا أمين كبلو قدم كثيرهم نداديهم كثيرهم قليهم كثيرهم نقول لا مش أمريكا حجر ما بسلوت كامباينات أمريكا لما لسان أبصراحة من راشا كأتوقف التنا أمريكا نربحهم مرة زقواي هجراتهم أي وش قالوا ما راح تكون منتزغون نيرو قالوا ما راح تنا عالم كم زنا أمريكا حاو خد دفت أنها ملسي لا مستي حاو تدفع له زنا برد كالتيفا نربحها كسرح كم أمريكا بوليتيكا يلا كتولد لكم أمريكا لو مسألة يقال نصباحيتو كم عند عرق خاوينهم دخسرحو سكفتا دا يبلهم سكاز يبلهم يعني بس راشيا تقول له جن 3 عامات غزال أمريكا كايرات أوروبا ولا حنت جنزب يبدون يرون برا أسوارها يهابو قال يهابو تعبي يبكينات أمريكا تكايدن يرجع مريو أو اشتحت يرجع زياد ما نتممولو مدرك كايرو نبقى طباوي شركنا بوتاتاتي تشاينا حيزات طلاقن نتناي تشاينا نتترف أمريكا بوتاسل كل واصل صغير نعود قلعت إفاكت أتم خانينا نرزل لنا so it's just shocking تكل تعرفنا هي تكون تات إسكي إنجليزاويان كان تايبل اللي وابز سمعوا دحريونا بتينا يوكرين كان حالبنا I think it was Monday I did the show last. Starmer is going to have to decide, is he going to side with Trump or is he going to have to side with the European leaders? And I think he has to make that binary choice. He is trying to put himself in the middle and say he is the conduit between Europe and Donald Trump. Anyway, the headline this morning, Keir Starmer is to announce a new package of support for Ukraine despite Donald Trump piling pressure on Kyiv to back So أبزن تاينا نرجع لنا إنجليزاويان دما بفلايت كونسرفاتيف ميديا انتاي زبل زلو برايم مينستر نايد إنجليز مس يوكرين حقب قبي بلالو إذا حقب قبي زي أبي يوكي انتاي مرقت ناتا يوكي كابيروبا انتاي وزي وقلم بينهم كخدس الزلي دا يكونوا وزي بريكزيت لهم وزيهم زلو كابيروبا مس أوروبا سلزي متشاميو إذا كن كتعال مس أوروبا حقب بلالو أبز يوكرين دما تهاجر بزوج جنزب سلزت فقال نجار أنت ترفقوا لي وحجها مليسو دونالد ترامب حجزات كله تطابيل وخلو حجزني يوكرين كب يبقى سالو زي حجي دونالد ترامب عن طريق يسلو زلو يوكرين تاي قبرنا خوني لهم ناتي ميديا يوكرين زيادة كزرارة بالجمير له أنا أمريكا قبل ما نايكالوت عبيتي أوروبا زبهال نايتي security architecture ناتون تايك مسليون كرينا down and accept a peace deal with Russia. It's the 3rd anniversary of Russia's invasion, which I believe is tomorrow actually, to unveil a triple whammy of measures, including military aid and sanctions. He's going to make this speech tomorrow. This is obviously in direct contrast to the approach taken by Trump, who By the way, تينا يوكرين مراحي عدين كتعد إنجليز عدي مثلا نابزي نتيو كي بقى قطع عوز ملالس كم دري زلنا جدما يوكي حرب حكيجنا حاجز كتب مسو بوستر تقبر الله تتبع الله الديمقراطية ومنجست يوكي لما ليت بلا الله مسو أوروبا واللي جبت بلا الله يوكي سو بحفشة كاب دونالد ترامب وصاي كلام من قدي أبي أوروبا كمصر لنا يبحر الله كسمعكم يحدش مدى بانك إلهم هلو تجمع دبزي أبيك بس أخل أنتايكو قبري يقولوا كن رياكم فتنينا بخمزي كنت أتصلين خلينا زبلا زراربا أن تدقاق مع بيروبا يقص سلسلة زلو. Essentially said Zelensky started the war, that he is a dictator, he's running at 4%, and I think it's fair to say he shocked European leaders. Why were they shocked? I mean, these were facts and insinuations. Now, I think, let's strip this back. I think when Trump said he started it, he didn't mean that the Ukraine invaded Russia, okay? He meant it was a monumental shift in geopolitics. And with the NATO alliance edging closer and closer and closer. That's, I think, what he meant. We know now that Trump says things not only to shock, but is he such a Machiavellian character
or is he a genius? You know, there could be a line between well, both. it's so interesting you say that, because I have been reading and rereading this and thinking, is he just a genius? And in many ways, he's lobbed a grenade in, hasn't he? Well, exactly. And trying to get the European leaders to respond. Yes, and he's እጅንታይም ዝብሉ ዘለው እቶም ተስፋ ዘይቆረፁ ኮንሰርቫቲቭስ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዩክሬን ኣብ ገለን ዘለው ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ካ ኩሉ እቲ ይኮን ደኾነ ኣሜሪካ ይትጠልመና እንትኸውን ካብ ዝብል ኣጉል ተስፋ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ይፀፍዖም ኣሎ እንታይ ከይብሉ ኣለዉ ምናልባት ዝፀፍዓና ዘሎ ሲ ክነቅሕ ኢሉ ዝፀፍዓና ዘሎ እታ ፀፋፍዓቲ ሲ ኤሮጳ ንክትንሲ ኢሉ ዝፀፍዓ ዘሎ ምናልባት ጂኒየስ እዩ ሰብ እዚ ከም ዘለይዎ ይረድዎ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ማጋ ኢሉ ተዓዊቱ ንኤሮጳ ሜጋ ኢሉ ይኮነን ተዓዊቱ ሜክ ዩሮፕ ግሬት ኣጌን ኢሉ ይኮነን ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ኤግዛክትሊ ንኣሜሪካ ግሬት ክገብር ዝኽእል ዝገብር ዘሎ ንኤሮጳ እንታይ ክገብራ እዩ ሂ ደዝንት ኬር ኤሮጳ ጉዳይ ኤሮጳውያን እዩ ሕጂ ብግምታሉ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ገለ ክፋል ሓቅነት ኣሎ ንኤሮጳ ፀፋፊዕዋ ይኸይድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና ኤሮጳ ካብ ቆልዓ ተበራቢራ መንእሰይ ንክትከውን ሰብኣይ ንክትከውን ነቲ ኤሮጳ ይደፍኦ ኣለዉ እንድሕሪ ኢልካ ያ that's true ብኡ ዳይሬክሽን ተሪኻዮ ኤሮጳ ኣበይና ኣብ ቁሩን ተገዲፍካዮ ነቲ ኩነታት ንክምክት ዓበ ድፍኢት ክኾነ ይኽእል እዩ በዚ መንፅር ተሪኻዮ yes is doing them a favor ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ is exactly ኣሜሪካ ሙሉእ ሂወታ ዝገበረቶ እዩ ንኣሜሪካ ጥራይ ምሕሳብ መሓዛ ገለ መለ ዝበሃል ኣሎ ግን ኣብ መወዳእታ ረብሓ ንኣሜሪካ ቀዳማይ ዝመፅእ መሓዛኻ ድያ ባሓዛኻ ዲኻ ዓርክኻ ዲኻ ነይራ ወላ መሻርትኻ ድያ ነይራ ኣብ መወዳእታ ረብሓ ንኣሜሪካ ቀዳማይ ዝመፅእ እቲ ካልእ እንታይ ይኸውን ግን ድሕሪ ንክልቲኦም ዘረብሕ ኮይኑ ፋይ እንተዘየለ ግን ኣሜሪካ ትረብሓልቲ ኮይኑ ኣሜሪካ ክትረብሕ ዘለዋ እቲ ካልእ ጎሲሟ ትምብል ኤሮጳ ድማ እታ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ትሃርመም ኣላ so now they are ኣብ ኤሮጳ ዝበሃል ስክራምብልድ ምቕልቅል ኢሉ እዩ ዘሎ ሓበራዊ ዕላማ ሓበራዊ መንገዲ ሓበራዊ ኣካይዳ ንክሕዝ ተሸጊሩ ኣሎ ናብ ፍራንስ ግን ከይዲና hasn't he? Well, exactly. And trying to get the European leaders to respond. Yes, and he's made comments, you know, like when he was elected, David, he was elected to make America great again, right? And he was the most popular choice over both Senate houses, the public and the Senate. And he won on both counts. Now that speaks volumes. We know that Trump is very for the people of America and to make America great again. He has said that the UK's debt to Ukraine and the Europe's money that they've given to Ukraine will be paid back at some point. And he said that, or there's a guarantee or something. He has then said that America have got ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ንሽተይ ክትውስኸላ ንስማዕ absolutely nothing, and they've given the most. So why don't they get the resources in Ukraine instead of anyone else? So you can see his point. Oh, I absolutely can. So ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረበ ዘሎ ኣብዚ ቻነል ተዛሪብና ኢና ንኣሜሪካ ረብሓ ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ስለ ዝኸይ ዘሎ ወላ ኣብቲ ታሪፍ ንበሎ ምስ ኤሮጳ ወላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ጆ ባይደን ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣጓኒዩ ስቂሉ ኣጓኒዩ ካ ይኮነ ጆ ባይደን እውን እቲ ገንዘብ ዝህቦ ዝነበረ ንመን እዩ ዝህቦ ነይሩ ነተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝህቦ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንዓታተን ነተን ካምፓኒታት ክብ ድሌት የብሉን ንህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ የመሪፅዎ እምበርተን ኮርፖሬሽንስ ኣይመረፅዎን እተን ናይ ኣፅዋር ናይ ገለመለን ኣብ ጎኒ ይነበራን ኣብ ጎኒ ከማላ ሃሪስ እየን ነይረን that's why ኣንጻሮም ንከይፀገም ዝበሃል የብሉን ሳቶም ወላ ይኽሰራ ወላ ጥዋዕባዕ ባላ ይግድሶ የለን so ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ይመሪፅዎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝርብሕ ኣብ ዩክሬን ዝበዝሕ ንሕና ከፍ ኢልና እንተለና ካብቲ ፀጋታት ድማ ዝዓበየ ረብሓ ንዓና ዝምልከት ዚሮ ረብሓ ጆ ባይደን ዲል ገይሩ ነይሩ ሕጂ ኣነ ዲል ይገብረ ኣለኹ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት እዩ ዘሎ ኦኬ ብዓብዩ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኤሮጳ እንታይ ክኸውን እዩ On Ukraine dragging on and Washington sending mixed signals about NATO commitments, Germany seems to be scrambling to secure its future. Now, once fully reliant on the American nuclear umbrella, Berlin is now looking towards Britain and France to step in. And our next story takes a look at this seismic shift that is taking place in European defense as Europe is bracing for the possibility of a diminished American role in Europe's security architecture. Take a look. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤሮጳ ዝበሃል ሴኪሪቲ ናቱ ብኣሜሪካ እዩ ዝሕሎ ነይሩ ክንብል ንኽእልና ፖሊስ ናይ ኤሮጳ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤሮጳ እቲ ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሚሳይል ዓቕሚ ናይ ካልእ ገለመለ ኩሉ ዲትሮንስ ዝብልዎ ኣሜሪካ እያ ትገብሮ ነይራ ኣብነት ናይ ኒኩለር ቦታታት ናይ ኤሮጳ ኣበይ ዘሎ ኣብ ጣልያን ኣሎ ኣብ ጀርመኒ ኣሎ ኣብ ቤልጅየም ኣሎ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣሎ ኣብ ቱርክ ኣሎ እዚ ከዓ
ንራሽያ ንምቕርቃር እዩ everything is ንራሽያ ንምቕርቃር እዩ ሕጂ ከም መቐፀልታ ናቱ ኣብ ዩክሬን ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም ከምኡ ድማ ኣብ ሩሜንያ ስለዚ ብቐጥታ ናብ ራሽያ ከቀራርቦ ይደልዩ ነይሮም እዚ ካብ ኮነ እንድሕር ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ይበሃል የለን ግን ኣሜሪካ እቲ ወታደራዊ ፕሬዘንስ ናታ ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ እውን ክስሕቦ ትደልላ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እንተጋጢሙ ኤሮፓ እንታይ ክትከውን ትኽእል ንዝብል እዩ እጆ ክንርኢ ማለት advantage with relentless force, while Washington signals a chilling new direction, moving closer to Moscow. As US foreign policy pivots, Europe is left exposed, its decades-long reliance on American nuclear protection now hanging by a thread. Germany sees the writing on the wall. Once shielded under NATO's nuclear umbrella, Berlin now looks to the UK and France to step up. Friedrich Merz, whom polls suggest is on course to become Chancellor, after Sunday's German election says Berlin needs to look beyond the US towards France and UK for nuclear safeguard for years. While سنتين عن رزالنا أوروبا أمريكا أب أمريكا زنبرم ناي security متأممان كغير كم زغلي يردوم على لذي they have to find another alternative كلام الرجع خبر لهم كله من قدك ما هذا له أب جرمن من الرجع زكايد له أب زلوا جزء زيارة جرمن أب زقول دايزي تسألاويت كتكوني تثبت كبر الله زلوا أب أمريكا زلنا مرداتا كغير كم زلوا يمزولوا تم political candidates ناي جرمن لو خلو تي أوروبا تبهال كم تري وزلوا متزغلوا زلوا ناي defense architecture ناتو في الله ناي security مع أمريكا كازنا برا كم زنا دونالد ترامب حجد مع political أمريكا ون ناي دونالد ترامب بيز ون حيلو كل وصل زغل دقيمون كوصل زغل أوروبا ما بخمسة عينة من قديك كي توات أصل زي كل نتايك جبرغل أمودة أم نتايك بتزحي خل نزبل that's becoming a very interesting discussion right now نبي جزء قادم أوروبا نتايت مرجعات ناتو مبزي حن تصبغتي فيديو نيراس كان اسمعها. Moving on now, Washington urged members of the UN to back its resolution on the war in Ukraine, despite controversial wording. According to diplomatic sources, it omits any reference to Ukrainian territory occupied by Russia, instead calling for a swift end to the conflict without mentioning Kyiv's territorial integrity. Now, just prior to that, the White House claimed that progress was made towards reaching an agreement that would have provided the U.S. with access to Ukraine's rare earth minerals and also strengthened the long-term relationship. وحجي اتينا امريكا بوزيشن اكايرا امريكا مرقتنا تاب يوكرين زياده تغيير على كبحال كله بعفهم وي دونالد ترامب كفرار هيلوم ترايكون ولا وين ابتناي يونايتد نيشنز تكبر زلو مبل 3 عامتو اتكوينات اب مبل 3 عامتو نخرجس ابز دالول زلو حبراو مجلس نايتن جي 7 يكون جي 20 يكون ناي اوروبا حجرات نايتن نيتو حجرات امريكا نتي كل نغرات تقايرو الله راشا اغريسيف هاجريا ويون منጭ ናይቲ ወራርያ ንዝብል ቃል ኖ ኣይንቀበለና ትብልላ ሶ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣሜሪካ ቶታሊ ካብቲ ኩነት ኩናት ናይ ራሻ ክትእለ ምስ ራሻ ዝምድና ንክጅምር ትጓሂ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ኣብ ኩሉ ገጻት ናይቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዩ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ አንዳሩ ስለዘረባ ስለዝዛረብ ገለመለ ኣይኮነን እዚ ፖሊሲ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ብፖሊሲ ደረጃ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ነጥቢ ለውጢ ገይራ ከም ዘላ Now, just prior to that, the White House claimed that progress was made towards reaching an agreement that would have provided the U.S. with access to Ukraine's rare earth minerals and also strengthened the long-term relationship between Washington and Kyiv, though Trump's rhetoric again suggested otherwise. Take a listen. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. Well, for more France 24's international affairs commentator Douglas Herbert joins me on set. Hi there, Doug. So this has obviously been an extremely dramatic week that's brought a bit of upheaval to the world order, but I think it's perhaps still way too early to know just how much it's going to affect things in the short to long future. Yeah, look, it's probably fair to say a lot of our viewers are getting sick of hearing pundits like myself talk about how dramatic and what an upheaval this week was. The convulsions in the world order, nothing will be like it was before. But we still have a right to, even at the end of this dramatic. سنتاي يوز بحال زلو دونالد ترامب نتي اوروبا شوك ويفز ناي رعدي ويف وين رعد فتيرو لك نبلغ لنا بحاتيرو مخنياتو تي دونالد ترامب ززارب زلو كمون زخطلو زلو بوليستاتن بخلو بقول تبع يكون بسكيورتي يكون بقول عينت كتري غلا اب يوكرين زخطلو زلو بقول مداي تاريخايا نيروبا كسم بزغلن كرد زغلن كونتات بزو يزلو تي بوليتيكال كلاس ميديا نيروبا دما شوكت كخون نبوري نالبات يبلالو نسو نحنا نتقداي زي نيروبا كونتات نحوارو استغيري سكيورتي قداي نحوار استغيري كنبل كلنا حوس نغانن زلنا ويون رعد نفطر زلنا كوينو زسمعهم سبات كلو خليم جن
እቲ ሓቂ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ቀሪብካ ድማ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ካልእ መርገፅ ወይ ካልእ ዓይነት ኣካይዳ ወይ ኣዘራርባ ንክንጥቀም እውን ምክንያት የብልናን ኢሉ እቲ ኩነታት ትሪኦ ዘለካ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቅድሚ 4 መዓልቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ቅድሚ ወርሒ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ሽርክነት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘለዎን ዓብይ ጋፕ ይፈጢሩ ዘሎ ንሓዋሩ ድማ ኤውሮጳ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ንዝብል ድማ ዓበይቲ ሕቶታት ፈጢሩ ኣሎ We still have a right to be a little bit shocked because objectively it is sort of shocking in the sense that for all intents and purposes the US essentially has switched sides 80 years after the end of World War II. Just a few months ago, not very long ago, it seems like a century ago, you had the former Secretary of State Antony Blinken saying about the Ukraine policy, US-Ukraine policy, our support will not wane, our unity will not break. Wow, how far that policy has come. In the span of just a few days, you had Donald Trump basically blaming Ukraine for being responsible for starting the war, even though it was the one that was invaded. He called Zelensky a dictator. And he started talking about, how he wanted to have these talks with... So, እዚ ክንብል ከለና ካብ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ወርሒ ዶናልድ ትራምፕ ወርሒ ሓሊፉ ዘሎ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ወርሒ ኣቢልና ክንዛረብ ከለና ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብተን ናይ መወዳእታ መዓልትታት እውን እንተኾነ ናብ ዩክሬን መፅኡ ናብ ኤውሮጳ መፅኡ ክረኽቦም ከሎ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዩክሬን ዘለና ራያ ክዳኸም ኣይኮነ ወላ ክፅንቀቕ ኣይኮነ ብዝበርትዕ መንገዲ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝነግር ነይሩ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ 80 ዓመት ውዕል ናቱ ምስ ኔቶን ምስ ኤውሮጳን ዝነበረ ገዲፉ ፖዚሽን ሳይድ ቀይሮ ኣሎ ወይ እውን መርገፂ ቀይሮ ኣሎ ይብላ ኣሎ ምስ ራሻ ዝያደ ዝምድና ክገብር መሪፁ ለካ ምስ ኤውሮጳ ኢሉ ኣሎ እዚ ኸ ዝፃክት ኣይኮነን ብቐጥታ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ ብዛዕባ መን ይዛረብ ኣሎ ይሪእዎ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ኤውሮጳ ሓንቲ ደቂቕ ሓንቲ እውን ትኹን ፅብቕቲ ቃል ተዛሪቡ የለን ኤቭሪ ታይም ዝዛረቦ ዘሎ ኣሉታውን ስጋት ዝፈጥረሎም እንዳ እምበር ንኤውሮጳ ኮንፊደንስ ክቦም ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ንግዲ እንተኾነ ታሪፍ ክቦም ካርሞም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓውሲ ፍቐራ ዓይነት ይሱ ኣብ ሴኪሪቲ እንተኾነ ካብ 2% ናብ 5% ተደይደይብኩም እቲ ኔቶ ትርጉም የብሉን ይብላ ኣሎ ኣብ ናይ ዩክሬን ጉዳይ እንተኾነ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክባ ኣይደልን እየ ጉዳይኩም ይብሎም ኣሎ ፀጋታት ናይ ዩክሬን እንተኾነ ዝያዳ ንሕና ክንወስዶ ኣለና ይብላ እዚ ኣት ኤቭሪ ሌቨል ንኤውሮጳውያን ይሃርሞም ኣሎ እዚ ከዓ ኔቶም ኤውሮጳውያን ስጋት ክፈጥረሎምን ራዕዲ ክፈጥረሎምን ሎጂካል ወይ ከዓ ንቡር ነገር እዩ ምክንያቱ ተደይ ተዳሊኻ ኢኻ ትርዕድ ዝተዳለወ ሰብ ኣይርዕድን ክንዲ ዝመፅእ ምፃእ ነቲ ኩነታት ተዳሊኻ ፅበዮ እንተለኻ ዘለካ ፍርሂ ድሩት እዩ ኤውሮጳ ግን ዚሮ ምድላዊ ዘለዎም ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ንምምካት ብሴኪሪቲ ደረጃ ዜሮ ምድላዋት እዩ ገይሮም ነይሮም ዜሮ ገይሮም ስለ ዘለዉ ኣብ ዕግርግር ዘረባን ኣውያትን እናንሰምዕ ዘለና With Putin became the friend, Zelensky became the enemy. Now, to be fair, by the end of the week, Donald Trump, as he often does, he says things and then walks them back a little bit, modifies them. There's a sense of a lot of unpredictability in his rhetoric, tweaking things that he said or he didn't really say it or unsaying it. He sort of walked back some of that Zelensky's a dictator rhetoric by saying, well, yes, Russia attacked, but they shouldn't have let him attack, meaning Putin. So in other words, Ukraine is still at fault for having let Russia invade it, according to Trump's words, on February 24th, 2022. So we still have this sort of stop the world I want to get off scenario. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቡ ኣብቲ መወዳእታ ግን ቁርብ የተዓራርየ እዩ ምናልባት ንዘለንስኪ ዲክታተር ምባሉ ብዙሕ ተቃውሞን ወይ እውን ጫቆም ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ምናልባት ዲክታተር ኣይኮነን ግን ምርጫ ክካየድ ነይርዎ ገለገለ ኢሉ ከሸላሸለሉ ይኽእል ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናቱ ክቅይር ይኽእል ይኸውን ኢሎም ኣብ ተስፋ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ but hope is not a strategy ይብሉ ተስፋ ስትራቴጂ ይኮነን ኤውሮጳ ሙሉእ ብምሉእ ዶናልድ ትራምፕ ኮን ዝኾነ ኣብ ልቢ ይምለስ ኸውን እናበሉ ኣብ ሃዋህው እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣብ ባይታ ክረግፁ ይከኣሉን ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ፓሪስ 2 ግዜ ዋዕላ ገይሮም ፍረ ዝበሃል የለን ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዘይሰማምዑ ምክንያት ድማ ኩላቶም ሓበራዊ ሓያል መርገፂ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክወስዱ ይደልዩን እዮም ንኣብነት ናይ ጣልያን ናይ ሃንጋሪ ናይ ስሎቫኪያ ናይ ካልኦት ሃገራት ዶናልድ ትራምፕ ብምምፅኡ ተሓጒሶም እዮም ዘለዉ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ክገብሩ ድሌት የብሎም እታ ኮሚሽን ናይቲ ፕሬዚደንት ኮሚሽንን ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ዘለዎ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ካልእ መንገዲ ይመርፁ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ድማ ብፍፁም በቲ ኮሚሽን ክምርሑ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ኮሚሽን ሽግር እምበር ፅቡቅ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣብዚ ስምዕዎም ሓደ ፕሮፌሰር ፅቡቅ ገይሮም ሂርዎም ነይሩ ክምለሳይ ነዛ ቪድዮ ብፅኦት የሕስ ኣለዋ Stay in the loop with the biggest moments from the European Parliament. When Zelensky said in 7 days, let's negotiate, I know the details of this exquisitely because I've talked to all the parties in detail. Within a couple of weeks, there was a document exchanged.
that President Putin had approved, that Lavrov had presented, that was being managed by the Turkish mediators. I flew to Ankara to listen in detail to what the mediators were doing. እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ነቶም ኣባላት ናይቲ ባይቶ ጽቡቕ ገይሩ ዝመሃሮም እያ ለንቀነስ ዘጋጠመት እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብ 2022 ትውግም ዝጀመረ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ኣንካራ ዝግበር ዝነበረ ስምምዕ ኣብ ቱርክ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን እቲ ዲቴይልስ ናይቲ ስምምዕ ጽቡቕ ጌራ ኣንቢበ ነይረ ካብ ኣሜሪካ መፅአ ነቲ ኩነታት ምስቶም ሜዲዬተርስ ወይ ከዓ ምስቶም ሸምገልቲ ዝነበሩ ምስኦም ብምርኻብ ነቲ ኩነታት ጽቡቕ ጌራ ይፈልጦ ነይራ ይብሎም ኣሎ ንባይቶ ናይ ኤውሮጳ እዩ መርዲ እዚ ምክንያቱ ዩክሬን እያ ራሽያ እያ ሰላም ዘይትደሊ ብላብላ እናበለ ዲፕሎማሲ ነፂጉ ንኩናት ጥራይ ዝዕድም ዝነበረ ባይቶ እዩ ኦኬ what happened Ukraine walked away unilaterally from a near agreement. Why? Because the United States told them to. Because the UK added icing to the cake by having Bojo go in early April to Ukraine and explain. And he Ukraine ilu unilaterally بولقاو سقمتي كابت سممع ኣብቲ ስምምዕ ንሰላም ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ እዚ ኩሉ ዕንወት ከይወረደ ከሎ ጠጠው ከብሎ ካብ ዝኽእል ዝነበረ ወረቐታ ስሒባ ካብቲ ሽምግልና ክወፅእ እየ ዝበለት ዩክሬን እያ ነይራ ኢሉ ራሽያ ኣይኮነት ነይራ ዩኒላተራሊ ብውልቃዊ ስጉምቲ ስለምንታይ ከምኡ ገይራ ንዝብል ድማ ኣሜሪካ ውፁ ካብቲ ስምምዕ ግደፍዎ ስለ ዝበለቶም ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ብየማን ካብ ዘለዎ መራሕቲ ዝቐረበ ዘሎ ቦሪስ ጆንሰን ይበሃል ቦጆ ድልወሱ ሓደ ጃና ዝኾነ ፖለቲከኛ ነታ ብሪቴን ዝበሃል ካብ ዩኬይ ካብ ኤውሮጳ ደውፅኣ ኣውፅኡ ጉሒፍዋ ንባዕሉ ድማ ካብቲ ስልጣን ዝተሰጎጎ እዩ ስለዚ ንሱ ድማ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝነበረ ሽዑ ናይ ዩኬይ ማለት እዩ ከይዱ ኣብ ዩክሬን ኣብ ኪየቭ ዘይሩ ንዖም ኮንቪንስ ገይሩ ግደፍዎ ነቲ ኩናት ነቲ ስምምዕ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣጆኹም ንፑቲን ከም ትስዕርዎ ክንገብረኩም ኢና ኢሉ የሚኑ ካብቲ ውዕል ከም ዝወፁ ገይሮሞ ስለዚ እዚ ኩሉ ዕንወት ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ بسنك مني بسنك يوكريني يوكرين نتكوينا تطوك تبلو عدل نيروا سممع كاتا almost كبصح قريب نير لومي بحر سلست عامت زقول عنوات 10% مريتا كثيرة كل زو كسارتها تقاتيمو تقبرنا قريب بالله نخلو تكثيرة تخلو كسارتها خيرو دونالد ترامب كود دويس اركم زالو نرلنا so again اتحق خمزي لكوات سخلو تعميد السبلات has recently. And if your security is in the hands of Boris Johnson, God help us all. Keith Starmer turns out to be even worse. It's unimaginable, but it is true. Boris Johnson has explained, and you can look it up on the website, that what's at stake here is Western hegemony. Not Ukraine, Western hegemony. Michael and I met at the Vatican with a group in the spring of 2022, where we wrote a document explaining nothing good can come out of this war for Ukraine. Negotiate now because anything that takes time will mean massive amounts of deaths, risk of nuclear escalation, and likely loss. Come through what my goodness. So, እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጀመርያ እቲ ቦሪስ ጆንሰን እንድሕር ኮይኑ ሴኩሪቲ ናይ ኤውሮጳ ክዕቅብ ወይ እውን በዓል ንሱ ዝፀልዎ ተኮይኖም ኣምላኽ የትሕነና ጥራይኻ ትብል ካብኡ ዝገደደ እዚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ኪር ስታርመር እውን ካብኡ ዝሓሸ ኣይኮነን ንሱ ዝገደደ እዩ እዚኦም እንድሕር ኮይኖም ንሴኩሪቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ጥፋት ትኸይድ ከም ዘላ ኤውሮጳ በዚኻ ትፈልጥ ኢሉ ብምቕፃል ኣብ ወርሒ ኣብ 2022 ኣብ ሳመር ኣቢሉ ናብ ቫቲካን ከይድና ሓደ ዶኩመንት ቀሪብና ቫቲካን ማለት ናይ ካቶሊክ መንበር ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና እዚ ኩናት እዚ ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል ኣለዎ ምክንያቱ ዩክሬን ካብዚ ኩናት እዚ ዚሮ ረብሓይ ዘለዋ መዓት ሞትን ክሳራን ዕንወትን ወረቅ ሕሉፍ ሓሊፉ ናብ ኒኩለራዊ ገፁ ክምዕብል ዝኽእል ኩናት ክንርኢና ኢሉ ጀፈሪ ሳክስ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ነዚ ኩናት እዚ ካብ ነዊሕ ዝተቃወሞን እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ዝነበረ እዩ ስለምንታይ ሕብረት ሶቪየት ክትወድቕ ከላ ኣብ 1990 ናይ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ቃንዛ ናይ ሕብረት ሶቪየት ፑቲን ስለምታይ ከምዚ ስጉምቲ ይገብር ኣሎ ብመሰረቱ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንራሽያ ክሳዕ ክንደይ ተሃርማ ከም ዝነበረት ክሳዕ ክንደይ ክትበታትና ከተዳኽማ ወላ እውን ድሕሪ እቲ ውድቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ክሕግዝዎም ከም ዘይደልዩ ዝነበሩን መመሊሶም ፋሕብትን ከኣቶም ይገብሩ ከም ዝነበሩ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ሓደ ህያው ቅርሲ ናይቲ ኩናት ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሰዓት ዝፈልጦ
ኣብ ዓለምና distinguished ዝኾነ ፕሮፌሰር ወይ ብፍሉይ ክብሪ ዝወሃቡ ፕሮፌሰር እዩ ስለዚ ንኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ባይቶ ከይዱ ይዛረቦም ዘሎ ዝሰምዑ ግን ኣይኮኑ ዝሰምዑ ይኮኑ ንኣብነት ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ዘላ መን እያ ትበሃል ተካያ ካላስ እያ ትበሃል ኣቦኣሲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ኤጀንቲ ነይሩ ኣቦኣ ንሱ ንዕሩኽ እዮም ነይሩ ጽቡቕ እዮም ዝፋለጡ ከመይ ጌራ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማት ኣቦ እዛ ጓል እዚኣ ተወሊዳ ይግረም እየ ኢሉ ምክንያቱ ኣቦኣ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ሰላም ናይ ርቃት ዝነበረ እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ብጀካ ናይ ራሻ ኩናት ካልእ ትፈልጦን ትዛረቦን የብላን ብምባል ትዛረብ ኣገይን እዚ ኩነታት ትሪኦ ዘለና ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓለፈ ቅርብ ኣዋርሕ ከም ድሌቶም በረቕሮቕ ብሉ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን መድረክ ተቐይሩ እዩ ኤውሮፓ በረቕሮቕ እንድሕር ኢሎም ክስሕንዋ ይኽእሉ እዮም ክስሕንዋ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ራሻ ካልእ ኩናት ክትጅምር ድሌት ስለዘይብላ ግን ብደረጃ ዓለም ዘለዎም ኩንነት እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ This is very important. Of the war. I want to change one word from what we wrote then. Nothing was wrong in that document. And since that document, since the U.S. talked the negotiators away from the table, about 1 million Ukrainians have died or been severely wounded. And the American senators, who are as nasty and cynical and corrupt as imaginable, say this is wonderful expenditure of our money because no Americans are dying. It's the pure proxy war. One of our senators nearby me, Blumenthal, says this out loud. Mitt Romney says this out loud. It's best money America can spend. No Americans are dying. Like, share. Wow. ንኣሜሪካውያን ከዓ ደም ዘይብሎም ኣዝዮም ብደም ናይ ሰብ ዝላገፁ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ኢሉ ዝሞተን ዝቆሰለን ልዕሊ ሚልዮን እዩ ዝበፅሕ ከምቲ ንሶም ዝብሎ ዘሎ 30,000 ወታደራት ሜቶም ዘይኮነስ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ተቐቲሉ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚኦም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ተቐቲሎም ክነሶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት እዮም ዝብሉ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ናይ ዲፈንስ ገበርናዮ እዩ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ከይሞተ ንራሻ ከነዳኽማ ኪኢልና እቲ ኣብ ዩክሬናዊ ዝመውት ዘሎ ንዖም ላግፂ እዩ ባምብላ ዝመውት ዘሎ እዩ That's how they see. العالم بهم يمزريوا أمريكا وتحضر تديميتو قالوا ولا أشحاتي كم تي إسرائيل تقبروا زلنا إسرائيل هذا وتحضر قصيل لهم 300 فلسطينيين نقاتلوا دحر زيبلو كم نورد ما دوسن لك كومتنا أمريكا بوليتيكا دمان يوكرين قداي جرمم أجل ما قريفهم أب قدايهم أبربحهم يقايلو سلازي حجر كميز نبرت أنيخا أمودة هذا ما أبناتا طرف مرفقا تبعث مالتيو زيتي reality politicane عالمنا زلو. 30,000 protected by US fighter planes if necessary. But as Terry Schultz explains it. Meanwhile, the leaders of France and the UK are due to travel to Washington next week to hold separate talks with President Trump. They'll present an outline for what's being called a European reassurance force that could monitor an eventual ceasefire between Russia and Ukraine. Media reports suggest the plans include a troop level of less than 30,000 protected by US fighter planes if necessary. sometimes ዝብሉ ዘለው እዞም ክልተ መራሕትና በአሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ክረኽብዎም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብቲ ጣውላ ከቕርቦም ይደሊ ስለዘየለ ከይዶም ንሶም ምስ ክዘራረቡ እንታይ ክብልዎም ሓደ 30,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ሓስቲ ናይ ሰላም ኮይኖም ንከኣትዉ ንዩክሬን ምድሓን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ሰራዊት ክንህብ እንታይ ትብለና ገለ ኢሎም ክልምንዎ እዮም ክኸዱ there is no they have no plan ጽቡቕ ዝኾነ ፕላን የብለውን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ክቕበሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክእቱ ይደሊ ስለዘየለ ኤውሮፓ ከኣትውሉ ክቕበሎ ይኽእል ክኸውን As Terry Schultz explains, it's far from certain the Trump administration will agree to provide any such support. U.S.-led peace negotiations offer no clues as to what conditions might be accepted by Russia and Ukraine in an eventual agreement. But already a week ago, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth was detailing tough terms for NATO allies as he assigned them to police this envisioned deal, brokered without them. Hegseth said the force would include only non-American troops. They should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. That means no assured backup from the U.S. if Russia sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ሚኒስትር ምክልኻል እውን ከም ዝበሎ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክኸውን ዝኽእል ኣሜሪካ ሰራዊታ ክትእቱ ከም ዘይትኽእልን ናይ ኔቶ ባንዴራ ሒዙ ዝኣቱ ሰራዊት ክህሉ ከም ዘይክእልን ስለዚ እቲ ከኣቱ እቲ ጋራንቲ ክህብ ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ክኸውን ኣይኮነን ብኣርቲክል 5 ናይ ኔቶ ድማ ምክልኻል ክግበረሉ ወይ እውን ደገፍ ክረክብ ዝኽእል ሰራዊት ከኣቱ የብሉ ምክንያቱ ኣርቲክል 5 እንድሕሪ ኣፕላይ ዝገብር ኮይኑ ኔቶ ኣትዩሎ ማለት እዩ ራሽያ ድማ ንዑ ክትቅበሎ ኣይኮነን ስለዚ ንራሽያ ደስ ዘብል ነጥብታት ጥራዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ ብምባል እዮም እቶም ኤውሮጳ
That means no assured backup from the U.S. if Russia attacks. It's not even clear whether Article 5, the alliance's collective security guarantee, could be applied outside NATO territory. But the U.S. ruling out such solidarity just adds to European angst. And there's a lot of that, like from retired Estonian General Riho Terras, now a member of the European Parliament. We need to talk about how to win the war, not how to put some kind of undefined peacekeeping force on the peace. زيهم تمنا أوروبا بوليتيكينيات دبالو أب هوا نبريهم كنا بالكلنا كابزيرو تبغيسنا يكونن راشا نتكوي أمريكا نتكوينات كتودو أب تقايل دلنا تبلالو زعبا مقراصنا يتقسم قال ده يكونس كم يجرنا نتكوينات نزعرين لنا حسب على نايد دلو فلايتهم إستونيا زبالو تم بحنت مثالنا راشا كتفوز خلو حزبي معناته نشتى عدس الزغونة بخماس الزغونة يكونس نشتى عدي هذا مثالنا راشا بجيجان توديو تهاجر كتفت غلع أكملنا أنا بروحلو زيادة بولتيكس تم أول تم راشا زلو سويتم زيادة سألاتنا راشا نريو زلنا بحفشة انتهي زلو زلو ستيل ني راشا كن سعران لنا زبل زرواي زلون كم يجري كها سعرة هاي زل كها سعرة ثلاثة عام تواجيخة مش كسعرة أي قرب كان كمان يوكرين كم زي بروفيسور جيفري زاخصلو سنة معات مليون سب تقتيل اللهم أي تبلعت استقينا زياتهم جن بعد لهم تقدينا European Union أشحات تغفلوا بتكوينات قتل على يبلو من البات رم حصلوا زلهم. Which does not exist yet. He says the discussion should be about providing Ukraine maximum defense from the air now, not boots on the ground. Because we have no idea what this peace deal might eventually look like, experts are a bit reluctant to hazard guesses on what kind of force Europe has to come up with to keep Russia on its side of whatever border is eventually delineated. One who's not shy about sharing his assessment is Michael Kaufman from the Carnegie Endowment. انتهينا نرزلنا بحفشة التكونتات أوروبا انتهي كجبر يقولوا برك اللوم دي عاق من راشا دي فندق جب دي ترك جبر زغل وين راشا كفر رزق الوتهدر وعاق من اللوم ده راشا أبزح جزء لا تقرتي أيكون ني أوروبا تأهاقيبو حمش ميت الشح زي بس سرايت ولا 300 شعون كوت زي كل سرايت ني أوروبا يكونه بملو أمريكا توسيقات تنيتون ولا حنت جبراي كالن زي راشا أبز حجز لا توتهدر وعاقمي إن برضو بحيلي كبلوا يخوليهم التكوينات بسلامة من قدي نبعرف التحن خرك بدك تسأل على كمبر نراشا كم قليل أنت متى كم قليل تمتى هذا بهالك إلا بعلم يوم دفتر وتسقى راشا صغير لا يتمتني التنيتو قدب زي بلو متتتاوى بيوكرين جيرو من قص أسات كجبر سلز جمرت رايو سلزي أجاي التكوينات ناتو بحفشة بعلم زفتر وتسقى من نتسقم دما مفتحناتو بعلم كم زقبرو زلو غيرويم اكت زقبرو اجي كرينا ابتخال Let's explore this with Laura von Daniels, who's head of the Americas Research Division at the German Institute for International and Security Affairs. She joins us from Berlin. Welcome to DW. This is all very problematic. European troops on the ground with US air cover. Vladimir Putin has already ruled this out. Can you see his new best friend in Washington going for this at all? اعتذر تايو امريكا سراويت كم زياتو ناينيتو سراويت كم زياتو تبعيلو له سلازي نا اوروبا كال عينت سراويت ابو خاتو بخما يكسر زغل عينتيو. I think what is really the crucial point here is for Europeans to stick to a common approach and make their claim to sit at the table of any kind of negotiations, whether it would be over narrow agreements, broader agreements, and the European contribution to those agreements in terms of securing a peace and providing assistance or providing up to the question of providing ground forces or air patrol. The first thing that needs to be achieved for Europeans is really to get that place at the negotiation table. And how do they do that? How do they muscle their way into جيت حتى أوروبيان كما لما بتاع كرسينا هي negotiation سبتات أولانا negotiations نايزتي بوتا يرغبيهم سعر جلو نزك نجبر نخلينا ينتهيلو من البعض دونالد ترامب أبتت أولا يغرب أننا خوني يمزولو زلو دونالد ترامب كابون اللي عندما بوتين أيدليهم نيزلو أبتت أولا كما تسمعنياتو سلست عمد كيرم زخوني يقولنا سلام مدبن proposal سلزي نبرم سلام كم تقول لي زلو ما يكون زيهم نتكوينات كنا وحوز دليهم سلزي نعتاتهم أمنا سلام أولا ممتع ترقم زلو ويكونن عندهم زبلة زلة بوتين كان تايو بينهم كينامون وجز قبر عقم زلهم سلزي يكون سلد فلتي عبناسي قدانا يوكرين بزي أوروباسي كم تأي كان يقولوا قالوا أنت هكذا قبرت خليت حتى what can you do أمريكا دحري مسي أوروبا ديل جيرا أمريكا مس روسيا دحري ديل جيرا أوروبا أنت يمكن قبروا بحم دحري لكم كان لكم كلهم سلزل بوتين عقمهم سلد فلتي يقوم زلزلوا زي ما سبازياتهم عقم يبلون مال حاسي زلهم عفهم نويحيو
ግዜ ክወስዱ እዮም ሸንኮለል ክፈጥሩ እዮም ዕንክላሎ ክፈጥሩ እዮም ስለዚ ኣብቲ ጣውላ እንተደዮም ፀናዮም ኣነ ንስኻን ነቲ ኩነታት ብዝኸውን መንገዲ ክንውድኦ ንኽእል ኢና ኣሜሪካ ተተቐቢላቶ ስምምዕ ድማ ኤውሮፓ ክነፅጉሉ ዝኽእሉ ሓይሊ እውን የብለዎምን ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ንኤውሮፓ ከጋጥሞም ኣይክእልን እዩ ኣብ ብደረጃ ዓለም ማለት እዩ ተቐደምሲ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዖም ሓይሊ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዎም ነፂሩ ኣሎ ማለት onto a table when it's already been made clear they're not welcome. I think it's already a good start that you see a common approach by the UK and France, who are important, not only nuclear powers, but also in terms of their contribution to NATO is essential. So I guess it's a good approach for now to go to Washington and talk to Trump and also continuously talk to him about the risk of having a narrow ceasefire agreement of some sort with Putin that will then not. ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኤውሮጳውያን ከመይ ኢሎም ብሓደ ኮይኖም ሓደ መንገዲ ይሓስቡ ምህላዎም ከም ፅቡቅ እዩ ዝቁፀር ብፍላይ ፈረንሳን ጀርመንን ፈረንሳን ዩኬይን ተን ክልተ ኒውክሊር ስቴትስ ዝበሃላ ንሳተን ብሓደ ኮይነን ሓደ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ንክባ ወይ እውን ኣብቲ ጣውላ ቦታን ንክረኽባ ሕጂ ክልቲኦም እዮም እውን ናብ ዩክሬን ዝኸዱ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል እቲ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ንዝብል it's gonna be very very interesting to watch ምክንያቱ ኣብዚ እውን ተዘሪቡላ ነይሩ the negotiating table. Neither is Europe. They're all sidelined and locked out. Too early to say that, right? Trump's unpredictability also could play in favor of this going any which way down the road. And Trump ultimately wants to win. And if winning means not being humiliated by Vladimir Putin, he'll do what it takes to make it look like he's winning. So while I'll say, yeah, we don't know where this is going, at the end of this week, it has been, as ኩሉ እቲ ተስፋታት ኩሉ እቲ ነገር ስትራቴጂ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ተስፋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ምስ ፑቲን ይበኣስ ይኸውን ካብ ዝብል እዩ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢሎን ማስክ ይበኣስ ይኸውን ኢሎም ተስፋ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ዴሞክራትስ ፕላን ስለዘይብሎም ኤውሮፓውያን ድማ ከሞም እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲን ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ክበኣሶ ከም ዘይክእል ገይሩ ዲል ክገብር እዩ So we will see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ግን ኤውሮፓ ብጣዕሚ ተጓኒዮም ከም ዘለዉ ይስምዖም ዘለዉ you said extremely dramatic and yes there is still a sense of we're still seeing the stars around us almost like a concussion from that fall and yeah and people are still reeling and still shocked and it's going to take a little bit of time between like I said pundits like myself not sounding so breathless when we talk about this so እቲ ምዕራባዊ ዓለም ፍላይ ኤውሮፓ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተንፋስና ክሳብ ንዕበስ ገይሩና ኣሎ ነቶም ፓንዲትስ ናይ ቲቪ ፓንዲትስ ዝበሃሉ ከምዚ ኸማይ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ዘርዕድ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንመለስ ኣብቲ ናይ ኤውሮፓ ሕጂ Well, certainly this is very welcome, Terry. When Keir Starmer came out with that first comment and said that he was aware that would put British troops in harm's way here in Ukraine, that seemed like a more kind of muscular commitment to put them on the front lines or at least very close to them, and with the expectation that there might be ceasefire infringements, that Russia might test what this actually means. Since then, it seems like they've rode that back a bit. We've also had analysts just pointing out quite how small Britain's army is right now, only about 70,000 regular kind of military forces, I mean the army at least, so even if they're sending a couple of tens of thousands. ብሓፈሻ ዩኬይ ሰራዊት ክሰድድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሰላም ንምውሓስ ንኣሜሪካ ንዩክሬን ክሰድድ ከም ዝኽእል እቲ ዩኬይ ዝበሃል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ 70,000 ሰራዊት እዩ ዘለዎ ካብዞም 70,000 እቲ ኣክቲቭ ሰራዊት ዝበሃል ማለት እዩ ካብኣቶም 5,000 ክሰድድ እየ ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ኮይ ዓቕሚ ዘይብሎም ብኣፍካ ጥራይ ትመልሓስ ግን 6 ሜትሮ ስለ ዝኾነ ብኣፍካ ጠራራራራ ትብል እምበር እቲ ሓይሊ እኮ የለን ራሽያ ከባቢ ሚልዮን ዝበፅሕ ሰራዊት ዘለዎ እዩ ስለዚ 70,000 ኣፅዋር ተልካ ብገለመለ ብቁጠባ ተልካ ብሙሉ ዩኬይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ኣብ ዝዋን እዚ እንተዝከኣል ነይሩ በስመ ኣብ ኢሉ ነቲ ዘለዎ ቁጠባዊ ሽግር ክሕው ምኻለ ግን ኣገን እቲ ኢጎ ስለ ዘሎ ንሕና ኢና ዓለም ከምዚ ንገብር ነርና ንባዕለ ኤርትራዊ ንገዝእ ዝነበርና ኢና ኣፍሪካ ፍርቂ ንገዝኡ ዝነበርና ኢና ብሪቲሽ ኢምፓየር ፀሓይ ኣይተዓርበሉን እያ ነራ ገለበለ ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘሎ ናይ ቀደም ኣብ ርእሶምና ተመለሰ የባላሽወሎም ኣሎ እዩ ዝብል here on rotation that is a huge commitment but I think the fact that we are there is very welcome even if they were only to be based somewhere around Kiev in central Ukraine to free up the Ukrainian army from the kind of hinterland and to maybe shoot down missiles and then allow Ukraine's army to basically focus on the front lines that already is a big step forward from a Ukrainian perspective. Christine, which countries have indicated that they might be willing to participate in a Ukraine peacekeeping mission?
Yes, Harry, I'll start by saying that the idea isn't universally popular here in Europe, but we've heard from France, Britain and the Netherlands, these leaders signaling a willingness to deploy their troops in some kind of a contingent on the condition that a peace deal. بحفشة كم نريد زلنا تقداي أبي أوروبا صبو شمز اللو يكون نزاع سوار المستاد بجاكا يوكي تنقالوت كم عن نيدرلاندز قلقلة فرنساون هذا هجراتون كم يبلا اللو أجن بحفشة كلنا هجرات دفر هو توبيك مهنيات مسراشة كوينات كجمر كفتر سلزغل سراويت من كلا خل الله خل زبل زت أمام سراوي سلزي بلهم بحفشة التكونات كسع كندي حشوية كم زلون ريالنا إحنا لما نتكونات مرداتك خون زغل زبلنا تحسينا كلم نفتن لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مصحف سبسكرايب مقبار دقف مقبار دمانة تسعرنا يحق سلزخوني أي تحمقنا بلنا نايلو معرف سبزخنو دينا أب كالا رسكسان من رغب مزيان عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حقز منتال مجمريا أب حانت سراح أب حاد عودي سيرتيفيكيت ويسراح يزيك نبري مبال صبغ وسانة يكونن انتاي دا مجمريا نتو تكنولوجي زحن ببلو زلا حدش سيكترز أبو ينفسخ نقبرا لنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملون كنكلال لنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نتو تكنولوجي كي واحد أنخلو كن مهارو كن بقاسا لنا انتاي عودة كن فلت لنا إذا تماهيريك محجوزي كونس تم بحدش كن مهار كن بقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيكم رايوو حقساكم دماي خليو Thank you.